Angga Pangunur Rekse Wimbekara Nurat Aksara Bali tingkat SD nih. Sedurung titiang matur indek evaluasi nyurat aksara beberapa titiang matur majang ring Bapak Sekdes Desa Lotunduh sani banget kusumayang titiang Manggala BPD Manggala LPM Taler Manggala Dinas sareng sami sani banget uang yang titiang Taler para ulaman sareng sami sani dan presiden titiang nyarce asiki-siki sani banget uang yang titiang Taler pemilik Wimbekara sareng sami sani tresna sidin titiang ngiring sarang-sarang merasti bakti ring ide sang yang widiwasa melarapan antuk pangastung karo Om Swastiastu. Ini ring Wimbekara nyurat aksara Bali di tingkat SD titiang sarang maka kalih niki juri nih kan saya waktu niki bingung pisan tuang juara nih diantukan sesuratan alit-alitnya Riki ring sejebak di Lotunduh niki sampun becik pisang tepuk tangan dengan untuk ring alit-alit ring di Lotunduh kalau apresiasi pisang majang ring pembinanya nih pemekasnya nih Ibu penyuluh Ibu Anik niki semua sampun presiden membina alit-alit Riki sampun becik pisan sesuratannya nih sakiwantan niki sani muasa Wimbekara nah pasti patut kepilih sani pilih becik sirning benjang pungkur presiden nganganin dados dukde dekat kala wenten pemargi Wimbekara ring tingkat kecamatan utawi kabupaten nggih ring sejroning Wimbekara talar patut wonten akidik evaluasi saking angge panureksa mangga wonten anggen titik pengancan dekat kala melaksanakan pembinaan di Kuntur Wekas Saudara titiang terang evaluasi akidik pertama ring wangun aksara iki sampun becik sami ketepukane wayah-wayah nggih nanging napi wastane mangga keusahayang sesuratannya bunter-bunter sekali memakan pikiran nggih sampunan kotak-kotak nggih benten akidik iki sisya kami durung sesuratannya sani muasta matan pikiran nah talar ring pengawet utawi pertama nyurat iki benten sani durung kangen panti gitu nggih nah sepatutnya ring pertama nyurat lengkara ring soal punika patut menawi panti nggih nggih yang terakhir yang ring pasang aksara nah ring pasang aksara niki wenten akidik napi wastane minta aja uang ki keliru kita kalau nyurat runa desa nah desa sepatutnya nih ke ring aksara se nganggen sesaga gitu ring pasang aksara nggih raris nyurat enten nyurat runa jangkrik nah nika boyo jeung angin cecak ring suara eng ring tengahnya nanging angin ngedanti nggih raris ring rangkepan wianjana tadi nyurat ring soal wau desa sekar tunjung dan nika rangkepan aksara ne kegantungin untuk gantungan je nah,
Ini aksara ne kelantungin untuk aksara ja niko no dados tapi muak alit ne nyane aksara nya nge. Iko menawi wenten sane lali berat dados aksara nya. Nggih, lantaran ditiang ring indik kerapian sesuratan. Pertama usahang mangda sampunang ngelintangin garis ring bawah kolom ring umpur kolom terus tadi nyurat suku gitu nggih. Benten sana lintangan garis ring garis bawah punika yening presiden nika sampunang nyurat suku nika ngelintang saking garis kolom. Taler sampunan bes ageng nyurat aksara. Mangdene ritat taler ageng nyurat gantungan utawi pengangge. Kita nenten ngelintangi taler garis ring kolom nika. Nah, sane kaping 4 niki mangde alit-alite nuratiang waktu utawi galah nyurat. Diantukan niki ketuntasan nyurat. Pilih tunggil niki kriteria penilaian. Nah, iwau nenten galah malih ki 5 menit untuk hari sane nyurat dian sidang tu mangde presiden nuraksain pikulih sesuratan alit-alite nah minimal 10 menit durung waktu kelas nika pangten kegeson alit-alit nyurat sampun puput nyurat nggih. Menawi saking angga juri niki aturan strategi ide mangdet ketuntasan nyurat nika ten dados pikobat dados wacen lumun lengkara asiki ring soal punika sampun ngantos titik wawu ngawit nyurat dados hafalan lumun lengkara punika nggih. Pangten ngantos kekirangan waktu. Nggih punika manten evaluasi sidik saking tiyang pinaku ngangganin anggo panureksa nyurat aksara Bali tingkat SD. Asiki pebesen tiyang rahajang majang ring alit-alit sane mulihan Jayanti malih bos. Nanging sane durung mulihan Jayanti sampunang sebat. Santukan alit-alite sampun pulih galah melajah angge nandurin karang ring awaki benjang kungkur pasti ke presiden ngemulihan Jayanti inggih punika manten atur saking titiang hutang titiang atur titiang antuk parang santi. Om santi 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 om. Pura lali titiang niki indik nyubiahan Jayanti ucap anggap peneriksa jadi nyubiahan nggih. Indik pertama niki sane ngemulihang Jayanti kaping 3 inggih punika nomor undi 15 nggih. Untuk kebogan nilai 100 dasa sia atas nama niki Nita Dewi. Terus taruh sana yang mulihang Jayanti keping kalih. Jayanti kalih niki Untuk hubungan lain
nilai 100 petang dasan 6. Inggih punika nomor undi papat. Oke, tepuk tangan nuhun sareng sami. Ini Kadek Jessica Rahayu. Sani mangkin Jayanti ka pertama utawi Adi Jayanti. Oke. Ngiring ras titi nuhun deh. Sareng sami niki meduwe kesempatan pemulihan Jayanti ka pertama. Sani pemulihan Jayanti ka pertama utawi Adi Jayanti. Inggih punika antuk kuboga nilai 152. Inggih punika Made Gita Rada Narini nomor undi 13. Kahajeng aturan rupiah. Nggih. Inggih punika sane alih-alih sane ngamulihan Jayanti saking mimbekara nyurat aksara Bali tingkat SD. Nggih semua aturan rupiah. Inggih, titiang lunas majaring Bapak Babingkam Tidmas Desa Lutuluh mangda ledang munggah ka ajeng yuk serahang piala miwah pramana patra majaring para Jayanti.